Tongan project taramapal sangga kre project kunganipal sana deba urap yung tangkre Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Manipur sa hong kre. Ariba puya yaw na Bengali script leriba lyrics sing mitay mekta onthok pa hori hai na Chief Minister and Birena Phungtokle. Amasung Thawal atopam awang laikai de yungang sem stradu yolambadagi Thawal police na pagat kre. Kurumjere, ISTB के मणिपुर पाव में ताबिर सिंह दोलेंद्र खेत्रीना तारामोक सुबलोना पाव सनोर पिजरे Chief Minister and Birena Lupa Crore Kuntra Mapalga Lak Yankinipal Sang Saba Project Taramapal Sangakre Lupa Crore Samaga Lak Marfumari Sang Sagadaba Project Kunipal Sananaba Uret Mung Tamkre Amarom Nangasi Bharat ke Prime Minister Narendra Modi na Bharat Pumbedes Nagadaba Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Hudokibulina Manipur Desu Chief Minister and Birena Skimase Hudokre Manipur Lengang na Sinduna Manipur State Film Development Society ke auditorium Pangto Tormaduda Council of Ministers Sing MLA Amadi Madilena Official Cash Visura K Ngasi Sangara Project Sing Atude Kabai Sweda Labor Nipal Suba IRB Administrative Block Manipur Police Training College Pangage Accommodation Cum Dining Hall Kaksingi Health and Wellness Center Urban Primary Health Center Pundragi Primary Health Sub Center Kabulamja Water Supply Scheme Sandal District ki Lengang Singh High School ki building Danamanjuri University ki Administrative Block Lamphelpata leba Face Fit Mill Surasampur ki Psychota leba MSCB ki branch na Singh Singh Nauna Sanabu ki damakta urap yung Tamkipat Singh Adudi None District ki Rangpal leba Pungsam leba Residential School ki Hostel Okul District ki Poibilis leba Pungsam leba Residential School ki Hostel Urembam leba CD Block ki Office Sakpi Karam ki Community Health Center ki Building Complex Kwakaital Ima Market Kongba Ima Market na Singh Singh Taramaduda Minister MLA Chief Secretary DGPM di Manipur da leba tungan 12 Department Singh Official Singh Sarwa ke Tarunga Marilena Chief Minister and Birena Phungdo kibida ngasi urep uyum tamliba sida North East State ta ahan boina legedaba National Center for Disease Control Control na Sana Ministry na lupa crore kunmani kaithorle Center se thumo tamda saba horgani ngasi urep uyum tamliba project sing ngasi pairiba agency sing na saba matamda Quality Control Toba Madi Atu Matamda Luisinduna Miam Sinana Bahona say Manipur Nga Potok and a Potok Naba Fishery Fish Mason in Palatunglare Atumatam Tabak Horgani Ngasi Hando Liba Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhanasina Manipur led with Sin Missing Masagi say Hompu Soropa Matamda Skimasin Kanaba Pirgani Lenga Sinamiamgi Damak Tongan Tuan Skim Ka Paikatuna Kanaba Kasu Pikre Equipuna Tabak Tominarba Kanda Sakurba Maike the Kumang Soxin Sangsin Mangangri Haina Fondoke सरकार हम चलाए मुझे पैसा लो ले रहे हैं पैसा ले रहे लोग चलाए मैं अभी टैक्स कम ही बात मामा तरोगा but प्रसाद खाना पिरम दबरा है क्यों नहीं the real benefit to मधु grassroots की level the needy people से योगरा मधु योगना ने बगी मको पुथोम दबरा है क्यों नहीं लंबी पापों का building साबा all normal course no I'm not against the idea but सरकार एक रसु पॉपुलर गवर्नमेंट कोई इलेक्टेड मेंबर से लेकर रसु पीआर नहीं रसु लंबी बिल्डिंग साबा ऑफिस का ना साबा स्कूल सीधी कंपल्सरी नहीं तो भी यार but we as a leader as a politician coming up from the grassroots level we have to think over what the basic requirement of the people what we need to do other people to be politicians in the candidates Ngasi hangdokiba Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Makada Manipur ki ton mo from the leba Senmi Singh the card yentoke doinana Myoili Singh Marida Fee Sanaba Mason Myoili Singh Anida Water Tank Amadi Myoili Singh Mangada Cycle yentoke Ariba Puya Yauna Bengali script leriba lyrics sing mite make the onto Wahuri Haina Chief Minister and Birena Phungdokle Tagore Award for Cultural Harmony Lisingni Taramari ki Manapi Dun Ikai Kunna Bakraba Manipuri Zago ki Sanaiba Guru R.K. Singhajitpo State Government na ngasi Palace Compound leba Maharashtra Chandrakirti Auditorium na pangtokeba Opugi Torumda Chief Minister na Wahom se Phungdokebani Art and Culture Department Sindhu na pangtokeba Torumda Art and Culture Minister L. Jayant Kumar Commissioner M. Lakshmi Kumar Susugaki Guru R.K. Singhajit na Kala Sanskrita Sagai Leite Yeknaba Leite Mipum Khuding Nungsi Sana na Lehele
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯤꯡꯅꯅꯕ ꯀꯜꯆꯔ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯜꯆꯔ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯍꯤꯡꯒꯗꯕꯅꯤ ꯀꯩꯗꯧꯅꯨꯡꯗ ꯀꯜꯆꯔꯕꯨ ꯁꯦꯟꯗꯥꯟ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯂꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯋꯥꯡꯕ ꯃꯅꯥ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤ ꯀꯜꯆꯔꯕꯨ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯕꯤꯕꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤꯛꯄꯥꯛ ꯀꯨꯝꯂꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯣꯛꯂꯕ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯖꯌꯟꯇꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯖꯒꯣꯏ ꯏꯁꯩ ꯇꯧꯕꯁꯤꯡ ꯍꯟꯊꯅ ꯌꯦꯡꯂꯕ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯊꯥꯛꯇ ꯊꯥꯡꯒꯠꯄ ꯁꯤꯟꯐꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦ मालेम इंग तपा पुरकदब अमत ngarba lambidi culture ni haini singthakhi Chief Minister N Birena India gi mi crore kya leiriba masig manungda mioi lakh kunthra yogna leiriba state asidagi Tagore Award fanglapa si chawthok saningai ni Human Civilization ga culture ga yamna mari leinai culture yawba misakti matam pumbada thogalol kaide miyamna makoi ukai khumnei Manipur University of Culture mapung phana thabak pangthoknaba UGC gi guideline matungena award pa staff hapnanaba cabinet na ayaba pikra haikhi harmony, discipline society, culture society, my goodness, I'm going to plan it. I'm going to taxi, kasi, व्यवहार, लम्सर, शनबी, human civilizations, see culture, see क्या, हम सच्ची न मनी लेंगे. अफवाह society में, वर्क ना बहुत ना बता कोई well culture तो बा, मीनी सी मत होता है. मगर discipline लाइबा, taxi kasi लाइबा, शन लॉन्सर, फजना खांगवा तो मम्मी तो ना, बिगासी पृथ्वी की महंगाई वाला जेंसी है कुशल व्यापार में अदुना मधुबम मधु पुरना होना पड़े कोई याम करना कोई होना चाहिए आई कोई नहीं याम साउथ ऑप्शन नहीं है मरम दी भारत की याम प्रभु आर्टिस्ट कम्युनिटी तोंगान बमकल की मियोई करोड़ सामा के कुंट्राम लेगा जाति कया न लेगा कल्चर मामा की लोगों ने लेगा मयाम सी के मार्ग सीधा मणिपुरी मचाम और जब सीधी एक गुरु सीधी आके सिंगजित सिंगना टेगोर अवार्ड पंगा एक सी के होगोर पद की नपीर में अवार्ड से Travel Affairs and Health Minister and Kaisina ngasi mortuary van ani launch tawna Travel Affairs and Health Department khusina kre ngasi kuki in the leba Travel Affairs and Health Department pangthopa thormada Tamelong ADC gi chairman Namsungrei Panmei Travel Affairs and Health ki Additional Secretary Latkogan Haukif Department gi Director Joseph Paulin amadi Department gi mokongba official sing sarwaki Minister Kaisina ngasi department khosina van ani si Travel Affairs ki makhada pirakpani masina singi manung hanjin mafam yauna travel singi oina dead body pubada awaba kudong sarwa kya mayok narba do kohan bangam lagani myamna van ani si kanaba lowada department asigi deputy director Laimayum Rajendra ge telephone number 9402679913 amadi 70052159111 da contact obu haike I quite travel sing say motor venture yam na travel sing domta light alert sing da yam na mating pi aduga masi hojik pawde gari amata lemini ngasi di ani leire bini khongi mi sing light alert sing say ya wa na gari chu private dig low get if 10 to 15,000 si adum changi adubo I quite travel affairs department su pi bidi travel sing say mating yam pang Thawal thokpam awang laikai da yungang sem san yolambadi Thawal SP Dr. S Ibom Sagming Makada Thawal Police ngarang fagat kre pagalaba mi edude Thoksom Rosie Devi se kunmanga mapuroiba TAS Badal Kumar Kawi masing matang da SP conference hall pagalaba polam sing pawmi sing mangda puthokre SP Ibom Sana akangnaba pawma fangbodi Thawal Police amadi Thawal CDO gi kangbuna ngarang numidang warang pung 3 minute kuntram tawa duaida Rosie gi yumda drive sethabda all mock rum bottles samakun plastic jerry cans likli makhum ahang likli sani screen printer mari yawn atei polum kya fak pangam khe pagalaba using yangsina bagi damakta food safety department da khusina kre police na sathriba drive asida miam namting pangbiu haike Mitei sine SD Sanveda Singmi Sing Sokadaba Late Ayat Papibi no Haina Ning Tolo Sim Sana Zawana Okul District ki Tesserda Pangtokiba Luira Fanet ki Tonom da Fongdokre Toromadu da Forest Department ki Assistant Chief Conservator of Forest CW Suisa Kulgining Tho AS Simi Susuraki Sana Zawana Mitei Hose Aruba Tankakta Lady Habisi Singi Silinok Singa Kangbiu Haike Only a scheduled track Tanjari Base ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝ ꯀꯟꯅꯕ ꯂꯝꯗꯨ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯥ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯡꯐꯝ ꯂꯩꯔꯅꯤ ꯂꯝ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯍꯤꯡꯉꯨꯒꯅꯤ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯂꯩꯔꯨꯒꯅꯤ ꯂꯩꯐꯝ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯕ ꯇꯥꯕꯅꯤ
सिबा हाइबदुदी पामदबनिना अखोई नुंसीग्रबा चिंग तम अनिना पुल्लगा सारिबा अखोई इरैबाक से मैतै सिंगसिदा मागी मरैबाक से हुदोम अखोई चटखिबा ताबनि फी योमगा मरमदे अखोई चिंगदा अखोई तंपाक्ता लेबा मैतै सिंगना लैजगे युम साजगे हाइबसु यादे चिंगी तोगान ब लेन लो अबा लैबनिना अदुला अखोई से करिनो मैतै सिंगना तौगदबस हाइबसे अचौबा मैतै सिंग हौजिक क्वेश्चन्स ऑफ सर्वाइवल हौजिक लाए अदुना सिगुम्बगी लूरबा मैतैगी हिंगबा अमसुंग सिबगी वाफम लाक्तना हौजिक मैतै सिंगना शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट चंबियु हाइदना कोन होनरिबसे आई चिंगी लैरिबा अदुगुबा तोगान ब कांगु फुरु मयाम अमगी आइगी इयाम ओइबसिंग फमदा तमी सिंग महुत सिलगा आई थामोय सेनमसे अयत अपन ब पीबीगनु अखोई हिंगमिनसी Kwagaital Ningthem Kolda Leba CS Kelchandra Boys Hostel Leba Mahiri Nupa Masasinda Hostel Lebu Chalaribo Ozana Natablis Salamadi General Oza Police na Fare ISTV News na Fama Pauda Haribo Hostel is Senator Oza El Purnima Say Yankimanga Apokpa El Naran Tawal District Faudel Kail Bidagini Hari Mark Sense Joseph School Gi PT Ozasu Oi El Purnima na hostel se leba Mahiro Emada ngarang numirang na tablis set salamdagi angang aduna imu manungda wari pumba lithokpadi wafam si khanglakpani atai Mahiro sing da so sigumba na tablis set pi wafam kaya su nauna na thorokle hostel se leba Mahiro sing na ISTV News ta phongdroppada haribo oza El Purnima na sigumba thong sing setha kharba tungda haidopa yaroi haibiga loina akanba wai sinna kian masulai Pao Sitana Podigi Mahiro Singh Mama Passing Hostel Sida Thomjin Tuna Lampel Police da complain ama Tangala Podigi Senator Oza Fare Hostel Sida Leramba Mahiro Singh Numidang Temda Lokona Crepe Hostel Si Warden Su Police na Fare New Nabulanda Leba Travel Market ki Matang da set Neriba Kayagi Maramda Marilenaba Authority da Hanjin Wakalabaso Hosi Faba Hani Yang Leba Masigi Mayota Travel Markets Band Association na akan makongjang sangsalagini haina New Nambulands Travel Market da Association na sinduna pangtopa paumi sing unabda Association ki Treasurer Rebecca Baitin Haikre Mana Makha Tarduna Market Managing Committee Assembly Matangda outsider oina member tara hapsilakpa masigi matangda yaning ro phongdok krabasu Marilena Authority na miang sangre Kathil gi amot akaidi Travel Youth Club na sengdokre Market Managing Committee Assembly Matangda Mari Leinaba Singna Athuma Tamna miang sangrabadi akan makhong sangslagni haike Government na niwam chum da na order thokhan bagi achum aran puthok na bahaina court the case tawbani Joseph Paulin TD Director amasung Chairman of the Tribal Market New Lamblend asi khudak da government na mafam dagi lauthok piu haina press gi mai thong da phongdok khi Manipur Debating Society ki Foundation Day pangthokga loinena Citizenship Amendment Bill amsung Manipur Highway sida symposium ama pangthokre tharmaduda Lok Sabha ki MP Dr. T.S. Maina Manipur Debating Society ki Founder President M. Swarnalata amadi MU ki hand ki Dean of Social Science Professor KSS Bimolana Singba Miyukiana Suraki Dr. T.S. Maina na Democracy Setpa Leba amada debate habasi yamna mathautai thaudo ama lakpada madubo debate tonoduna khanaba habasi yamna maru oi haike अखोना पार्लियामेंट की सिस्टम सिदा अखोई इशू में लागना डिबेट होगा डिलीवरेट होगा अदुगा डिसाइड होगा बिसे मसी याम तांग थे अखोई हौरे बेचासी मयाम देवांगा को ओगदरिबा शासन तगदरिबा याम सिनाता सिगी वाखन सिना अखोई असेने इनकलकेट तबन जंगनी बरदी कयुनादा इशू में लागना तंदा ओपोज होगा अनसुं सपोर्ट होगा अदुगा कंसेंसस ओरकांदा decision of law hiba si wafam sin yakoi to do so any time of treasury banks opposition banks lega iro iro di koi amna speaker da yenga kanda decide to ba NAF NCB Home Guard Kampopi Police mga suba IRB Contranipal suba sam rifles samasung Revenue Officer Singapore makangbo mana ngasi Kampopi District ke manung senba hangoi pat khul amasung masiga koibada leba turel mapal amadi singkhong singda paktak nana tharamba kani pambi sing yanta turmangan kre NAF ki additional SP saklemba RK na lusing no satakiba drive aduna ekar sama kontra mga ta tharamba popi pambi sing mangan ki mapamandu da tharam liba kaini sing adu lokpada kilo lising amaga sahum yang kairongi ogini hari Unorganized sector da labor oiribas singi yaifan of Vishnupur district oina Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan ngase
Bishnupur Mini Secretariat DC Complex Leba Panchat Resource Center da DC Paun Jadap na hudokre. Tarmadu da Bishnupur ge ADC SDO madi bari leina ba official kyana sarwaki. Tuan ba mafam kyadi lakpa lever samade guardian thoki. DC Paun Jadap na masagi sei Taranipal digi nefu suruba mui sina scheme osugi damakta yobu yagani. Masagi sei hombu suru matamda thagi pension na lupalising ohum pangani haike. So this is a scheme which helps the people who have attained the age of 60 years to get pension, and they have to give a minimum contribution ranging from 55 rupees to 200 rupees. Now there is a slab. You can see in this paper there is a slab from 18 years to 40 years. A person who has attained the age of 18 years have to give a contribution of 55 rupees. Skimasi Tamilong District hoina su DC Ravinder Singh na District Headquarter Tamilong da hodokre. Tarmadu da SDO Tosem Pokting se Kibgen Level Inspector T Meghachandra SDC Tosem ke Brahmi Susuraki. None District isu PMSYM DC Office da DC is Warsang na hodokre. Tarmadu da District Level Officer Singh, Church Leader, Civil Society Organizing, Lusing Busing Susuraki. PMSYM Kampubi District Oinasu DC Lali Tambigai Kena Ganam Sapramena CC Hall da Hodokre. Labor Department Amasung MBOC WB na District Administration ga Kusunan Pangtokiba Tormadu da SDO Saitu and Johnson Mite Labor Inspector L Baikusu Suraki. Skemasi Kanava Fanganaba Spot Registration Tomuluna Mayom da Skemasi Card Kusinaki. Churachamur District Amasung Farzolgi Oinasu Skemasi Tumboida Leva District Training Center da Haudoki Tormasida District Anigi DC Singh Labor Department Official Singh Suraki. Madras High Court ki Justice MB Muralidharan Manipur High Court ki Judge on transfer to kre Mars Taramapal Fabgi Manungda Office Pine and Bakan kre. Voter Singi Maming Senabi Aroi by hearing Jirwam Kenbugi Oina Ngarang DC Office Pang to kre. Polling station number 40/20 and 40/40 Fabgi Manuleba Tuan Mopam Singi Mui listing Amorom Henmana Jirigi DC Office Complex Laknaki Non Manipuri Singa Masing Yamba Mui listing Amorom DC Office ta Laktuna Voter lista ming sanan ba hona keba adu miamna angak pamugaluni yengnaki voter lista yaw nabi damakta ming sanba lakba makoi singa du kyam yamna voter lista yaw na ba ya pi khabrge haiba official oina khamungamdre lagliba lo sawa mikhalga mari lena district election office Bishnupur sinduna district asida leba political party singi mu singa mipamama Mini Secretariat Complex to leba DC office ki conference hall pangthokre DC pawn jatapna share logduna pangthok mipamaduna media Certification and Monitoring Committee Model Code of Conduct Amadi Election Expenditure ki matang kana nenabaga loina na handak ta haudokiba C Visual F ki matang da awareness piki Maiku seasonabagi mangan bagi matang nomagi oiba sensitization program ama Eastern Science School more da pangthokre Agents for Social Change Amadi District Health Society Technopol District Sinduna Pangtok Tormodu da Schoolsgi Headmaster Ke Samo DI Nekothang Susuraki DIO Dr. Gozena Resource Person in Wanganki Sikkim da Assistant Professor Oiba Angom Ingo Samisigi Mayokta Sakpa Payang Sangut Lufna Konging Sanction Kre Miadasi Senaba Music Tumotum Serak Piu Miadasi Lotru Manba Manbana Asumba Puthokna ba CBI da Sino Haina Chief Minister da su memorandum amapisan krahari BCB ki State Convention hayang Imphal gi Chandrakiti Auditorium da pangthok kodori hiramasing mari laina ngasi lampel da pangthok pawgi mipama da BJP Manipur Pradesh ke State Secretary Laisham Tes Kumarna convention asi da BJP ki National General Secretary Ram Madhav Chief Minister and Biren State President Babanand Sur Yagani Mipamasina political economic warf lobugaloina state amasung national programs in Kanagani Hake Hanagadoribasi political resolution aduga economic resolution loinana Bharat ki amasung Manipur gi oiba sakwa thawrangi maramda Kanagadabani Maramaduna hariba thawram asida matakta panjakriba aikogi
पार्टी की लीडरसिंग पार्टी के कार्यकर्ता सिंह मसीदा याबु यारिबसिंग असिन मतम चाना लाकपिदना सिगुलबा स्टेट कन्वेंशन सिबु याबुइनबगिनमत नोलुक्सरे बीजेपी मणिपुर प्रदेश के वांगलोई सेस बिजोयना CPI ना इंडिया की डेमोक्रेसी की वांगमदा कम्युनल पॉलिटिक्स सानरिबा मसिदी मयामना लापना लेबियो डेमोक्रेसी अमसुंग इलेक्टोरल पॉलिसी दा थाजब थमदबा CPI ना मखोई अरोनबा एजेंडा गा लोयना पॉलिटिक्स दा यावना लेरिबा लेंगा अदुगी मायोक्ता लेदुना लेंगा अदु थुगाइदुना मखोइना पावर पाइरगा अपाम तौनो होनरि हाइखे असेंबा कम्युनिस्ट की आइडियोलॉजी दा स्टिक तरोगा लेबा म्यूजिक दे रेस्पेक्ट तौजे मखोई वखलोन मानद्रगसु अदगा होजिकी इंडिया दा लरिबा मरोइना मणिपुर दा लरिबा सुडो कम्युनिस्ट सिंगदी आई मोहि पुरा डिस्पाइस तवी प्रजा सिंगदसु मखोई फजबा वही वता खरदा मखोई मनुंगी प्लान खंगदना मनुंगी एजेंडा सीक्रेट एजेंडा खंगदना अरेमदा मखोई दा सपोर्ट तोबिगनो ने समाइना तेंतकना थमजगे कैथोलिक सोसाइटी की मखाद लेरबा स्कूल सिंगी मथक्ता लालालुप अमना थमलुलिबा अथिंगबा सिना स्कूल सिंग असिगी अंगांग थिंदुना हिंगलिबा ट्रांसपोर्टर सिंगदा अकी तुजुंगबा अमा फावो लोइना साउन अकाइबा थोकले कैथोलिक सोसाइटी अथॉरिटी अमदी अथिंगबा थमलुलुप की मरक्ता यानबा लंबी अमा सिनानबा होनाबिबाना ऑल मणिपुर स्कूल स्टूडेंट्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अपील तौरे वारिसुनमा प्रोक्टबदे सर्विस लेलोपा याबगे फिरेफ लरपा याई हाइरे हौजिक मखातबा पाउ केम लाक्टने तेम ब्रेमतंग लोमनसे The Great Wedding Sale by Mobile Furniture. Medillion Ambulance Services Manipurna Miyamgidam Hodokchere 24/7 ambulance service Masida hospital amadagi hospital amada patient puba yumdagi hospital da puhatpa yumda discharge tobagi puthaba amadi Guwahati na chingba Manipur gi mapalda chatpagi ambulance sing phangbiragani miyamna pijariba ambulance ki number sing asi save tawbiyo amadi call tawbiyo Medillion Ambulance People Ambulance Northeast Ahanbo in the National Housing Bank wholly owned by RBI ki license pangraba Ministry of Finance Department ki Financial Services Government of India na Sarfasi Act 2002 ki Makada Financial Institute amo in a Sakangraba Pradhan Mantri Awas Yojana Housing for All Mission ki Makada subsidized loan piba the Mangzil Thariba Patsubi Housing Finance Company Limited amadi masigi subsidiary companies singi sister yaw na puna branch tara hum doyang dukjare miyam financial facilities sing lobi na bading sing jare Patsubi Housing Finance Company Limited and its subsidiary group of companies. It's gotta be said that you look good in red. You make my life so easy and effortless. Easy smiles, easy miles. With you, you make my life so easy. Manipur Ahanbo in a Putokba, sanitary napkin, Ningol Kudol Haina Mingtunba, Bright Enterprises in the Matak Yunamaka in a Putokba, Asugumba Makalge, sanitary napkin, Atuba Matam Manipur Miam the Fangergani, Yamna hygienic Oiba season the Batanwaiba, Amadi Sang Sunga later, Asugumba, sanitary napkin, Janaba Mamalda, Miam the Fangergani, Ningol Kudol. Adongi concrete ke yum singda nong yuba lekrak chatpa madi sing chumthabana chingba khudimak irai lai na ngakthokpa ngamle Manipur da han boy na UK Tiles House uripok ta fangbiragani drip guard sejanabiduna adongi yum singbu nongju nungsagi chaitim dagi ngaktokpiu loinana UK Tiles House da makal khudimak ki tiles granite marble aluminium na chingba su fangbigani Kainoza yadi aikoi donation si lupa lising ani de helabadi case da lojade Sorry sir Lupa lising kundagi helabadi case ta pitok pisin tawsi hajikti sunya mag yadre adusu law inkhol leibagi thabakta Kari no madam online payment loin tawbiyo No madu lupa la ani hena sel loina lobuse chumdiye Karbar ki khorsa na kamai utunu me sel loina lising tara di hena pibisu yade Aikoi case transaction tawjade maramdi irei baki damo aikoi na khangi sari taw Come on India go cashless go clean Break mentum da taramuk sari makhara pause film amsung sumang lelage artist Kunjimayum Dakesor ngarang numidang khya thong de accident thok padagi Rems Hospital da pukhatuna laikana kre thododu mahna lela tamlur ka halakpaga lambi de thokibani haire
Khurai Kendra India National Congress the Yarokraba, Khurai Zem Ratan Kora Opi Toromama, Khurai Block Congress Committee na Sinduna, Kangla Sangum Sangda, Pangtokre, Thermoda Block Asigi President K. Sanazauba, AICC member Dr. NJ Bizoy, Somong Congress Committee President NJ Khuda Bantesusurake. None District Electricity Contract Basis Employees Union Ngasimakogi Service Regular Tahalu Haina 11 kV substation None Bazar Office the Wakat Kongjang Sanction Crep Union gi President Lungkurai Kamaina Makwai Sei Mangatara si contractor Apik Patolopta Tabak Todun Laklabani Masina Imu Munung Wana Pudun Lakibani Government Matam Sana Work Level Employees Sing as regular Tahangi Mota Nauna Logani Highway Yaning di Hari Kanagumba mida sahi taramu kaya kumba mida sahi mangamuk se utilize tawraga government ngasi fresh lowri se akoi regularize tawhan nangai haina si ngasi sit in protest se jatharibni government manipur na hoji hairiba contract se regularize tawhan redi makha taba strike tathagini Listening ni Taramapal Kungi Maigi Mamal Lepnaba Joint Electricity Regulatory Commission for Manipur and Mizoram ge Manipur State Advisory Committee Mifam ngasi Hotel Classic Tapantokre Mifam aduna MSPCL na Tharakpa Revise Tarik Matangda Kanaki Haina State Advisory Committee Chairman NJ Suratna Fongdole District Malaria Office Minister Dr. T.S. Nabukisur Gilising Makada World Malaria Torunga Marilena Nomi Oiba Community Awareness Program Ama Kaino Tongka Mamang Lekai Ward number Nepal Pangtokre Assassin Akiba Toromada Health Supervisor M. Dinesh Chandra Amadi L. Komolna Resource Person Wangang K. Ezan Highway number 1 Infal Dimapur Lambigi Senapati Digi Mau Power Sambasar Contra Lore Karu Lekadigi Senapati Fawina Sahi October Ta Fawing Manunda Samjin Belorgan Haina Bhartia Infra Private Limited ke Project Director Tangzam Sri Tanjoina Pondrotle Ngasi Paumi Singa Luena Lambi Samba Yang Sinbra Wafon Fondo Kibani Manamakatana Karu Lekadigi Senapati Fawgi Kilometer Kundaret ke Saru Asi Sangodaba Kilometer Manga Watli Masi Mars Tha Fawmon Lusilagani Lambi Sigi Drain Samba Yaudrusi Ministry that Yohan Binarva Taksin Malay Haike. Cross barrier hapa 3.11 cross barrier hapa adagi hanagi akoi drain mostly akoi populated area bazaar area sida akoi cover drain chanbasi ni akoi keno si project sida yauribsi how was 2017 December dagi hogibani akoi gi time of completion 3 years ni 3 years plus 4 years na akoi maintenance laigadabni EPC mode ni hanagi akoi gi BOQ keno sinate akoi 7 years si adum maintain tawraga laigadaba Tharo Students Organization ge Social and Cultural Secretary Thangpiman Kibgena Drain Yaudo Maramna Lambi si Queen Set Kadaba Mande Government Hiramasida Miangsang View Haike. Student Association sincerely appeals to the Ministry of Road Transport and Highway to undertake necessary steps for the construction of Paka drainage system from Senapati town till Kobru Laikha, because without drainage systems, the road gets spoiled easily when monsoon rain comes. International Women's Day Gamari Lenana Federations of Film Societies of India Eastern Regions Film Society Manipur Maso Manipur State Film Development Society na International Women's Film Festival Infal Pangtokadori MSFDSK Conference Hall Pangtopa Pawimi Amada Film Society Manipur President Magazine Komamna Festival se Thasi Nepal Digi Tarafa Pangtokani Masida Kazakhstan Tajikistan Bangladesh Canada Masung India ki Film Nepal Utkani Entry fee oigani film bunung siba masung art kilam da ladies singna status su hena pho film puthona masung nupi filmmaker puthona honori haike pawmi pho da society secretary Hawam Pavan Kumar member Herozit Omaitem Sorake Ministry of Women and Child Development Government of India Madi Singu Tangzing Women Cultural Associations Moiranga Hosam Naduna Betty Basau Betty Parao scheme Miam the Kanana but Numit Tara Hundoini Satarkiba campaigns Ngarang Moirang Konjang Maning like a community hall Lucin Crep Nubi Sumbu Yohat Kadabani Makobu Moima Sing Sapsana Taman Gadabani have a pandam the Yumpam Oiba Street Pain Singba District Sigi Mafungad Utke Narang Lucin from the Regional Outreach Bureau Head Office Impalgi Head K. Soni Kumar, Song and Drama Division ge Officer in Charge Z. Ganapiari Amade, Singu Tangzing Women Culturals Morangi Secretary M. Ebeto Misusugake. Tawal District Hospital da Layang no Leriba Yaripok Lai Manaidige Lai Kuram Drubada
Social Development Organization Yaripok Lai Manaina Seli Mateng Pangkre. Haukiba February Kunipanda Ramsna multitasking mi lonanaba notification talkiba orders and yaru haina all tribal students union Manipur achumna Adim Jati complex to labor union as office the Pangtopa Paugimi from the Fongdorle Finance Secretary SR Indriana Ministry of Personnel, GP and Pension Departments of Personnel and Training ki reservation ki wangmada lising ni tarataru ki January tarada recruitment ki damakta RIMS na notification thokpadagi reservation ki matung inna pangthok naba taksinnon lakpadagi ngasi fawa recruitment tawang ngamdana leibani state government su ministry ki guideline matung inna recruitment tawnaba haina su leikrabani Fibam asida amuk notification thokliba si tribal singi hakmat pani reservation pattern ki matung inna recruitment of you not over kan makong yang sang selangan hai ke government ka koi action ge on process talk lai ringai sida hojik ke RIMS authority na sumaina yamna usitana sumaina akhoi gi demand lai ri ba policy me am se moi gi own interest ta chatke have sidi koi action na sidi nuaite RIMS ke notice ke matong ina di that 11 sida skill or aptitude test moi haurani have ne March 11 Adodi Matangi Mandine, Masigi recruitment se cancel Taudradi Koi Atsungi Akanba hesitation Masatharani. Lady Bozik situation si Amna fragile over situation si the Masigumba Masa Sina, a koi misunderstanding Yamna. Purakmani have as a koi Atsunasu Tamzaning. So we earnestly request the state government as well as the RIMS authority to cancel this notification. Lengasna Miam da Yentokada sang Miam da sang Naina Fangandabadi, Miam Awavan come Tangle Haina, all Kanglify Student Union, Tadopasa Roman Kangle, Lengaki Missionary Singna, Lona Sang Karabato, Lera Hina Singare, Lekalikaida sang Momal come Tang Wang Lahari, sang Huran Sing, Warak Pinakanamata Litre, sang Huran Sing Fage Kalabadi, go down Yakoida, Maram Chan Leriba, Disdales Mission Singi, Asosoba, Falasing, Fajin Fawa, sang Huran Pawang Kirhari. People's Liberation Army ki Strategic Commander 1 Thabak Tawdun Leramba MC 359 Second Lieutenant Tayai alias Sanathoi Asing Maming RK Thoi Apopa RK Khoimu Apopi RK Santi Khurai Singamom Lekai si Satyo February tang taramangada party na sinaba thaba ama pangthok na satpada khudongtiba tawdong ma lekhidre leba ki damakta thawaina pontha pi kiba sida RPF na yolgi kai khumnaba ulakli RPF ki Publicity Assistant Secretary Bangkimna Thadropa Serola Cinema Kataraduna Second Lieutenant Tayai alias Sanathoi Lisingani Nipalgi Megitang Mangada Party da Yorokpagalwina PLA ki Basic Military Training da Mai Paktuna War Office na Lisingani Nipalgi October Kuntreta Army number 3117 PK Lekidaba Second Lieutenant Tayai alias Sanathoi Imaleba Manipur bu thamui sing nungsizaba singmi tami khaidana apunba Manipur gi khanba Ningtam Lanmi ama obiga loinana yamna ingtapa puksel sengba thaksi khasi fajaba madi maning maka tamne hingba pamjaba thauna pharba marupne hari mana leba ki damakta thawai thakiba asibu ikai kumnaba utpagi thorom RPF ki unit department amasung station khuding mota pangthokre mana lekidabagi awabada RPF amasung masigi lanmi sanglof PLA na saruyari haina sarosina makhatari hauzi makhatana ngasigi sanawi paw lominase Nasi sanawi pauda FC Imphal City na state asida holakliba football sanuri sing hena phaba sanuri sing ohena naba pandam tamli haina club si nauna course oiraba AFC a license holder Senso Dorjina Fondrole AIFF accredited academy ama oiraba FC Imphal City gi foreign course oina appoint tobuga mari lena singami leiba club asigi office da pangthopa pawimi phamada Senso na makhatana State football masana bu yamna pamba oibiga loina naha sing leriba football ge talent yokatningba mapung phaba player ama oina sengopa ngamna panam thamle academy sing makhada pandamasi fangna ro honagani haiki FC Imphal City gi CEO R Wartamna lisingni taraga taretagi club asina tuan ba tournament sing damana mathum larukle under 16 amasung under 18 ge North East Zone Cup da saru yana na basanori home forum house training to bolore haiki Under 17 that we held at Chandigarh. Also we took third position.
And 2017 under 15, we also won Millennium Cup held at Assam. That also we got second position. That's our present achievement. M. Thomas Ground Kangpokpi District Headquarters Sathariba Tarok Suba Sutter Hills District Veteran Sport Meet Kemolpi Veterana Liais Kongpal Kalapaharbu Toykrep Anisuba Matsta Je Songtuns Area Veteran Wa over Fankrep Home Suba Matsta FC Sakpa Lemakongna Tuilongs Kul Area Bo Golmanga Nida Toykre Hozik Makataba Sanu Pawing to the Pomigani. Manipur Equestrian Association Sinduna Ngasidagi Impal Gimapal Kangjebungda Senior Men Rider Humputra Matoi Female Kuntra Amadi Junior Rider Kuntra Manga Punna Rider Samaga Kuntra Taruna Saru Yaduna Tara Taruk Suba DGAR Equestrian Championship Amadi Tara Suba Junior State Equestrian Championship Hokre Haudopoki Toramda Manipur Pony Society ki President Dr. K.S.A. Saurjit Manipur Equestrian Association ki Vice President C.S. Priyoranjanamadi Manipur Equestrian Association ki General Secretary Dr. K. Gopalna Thorambapu Singh Oiki Mangal FC kontak hapamna ICU FC hangang bu maiti piduna Khelo India Sports for Peace and Development Under 14 Boys Football Tournament ki champion oikre Khelo India gi miyang makhada District Youth Affairs and Sports Office Impal East na sinduna tha sigi tang ani degi team taramathoi na grubani thongna khaidoktuna Kumalampak Artificial Turf Ground na satharakiba Khelo India Sports for Peace and Development sahi taramri makhagi nupamasagi football tournament ngasi loisan khrei Loisan bagi thoramda Neroka Football Club ki President T.S. Arun Impal East District ki District Youth Affairs and Sports Officer Y. Boni Rao Lairing Bamlaikai ki Secretary C.S. Premsana Thorambapu Singh Oiki Sataraki tournament asigi ngasi sanakiba aroiba matchta Mangal FC kontha khabamna ICU FC hangang bugol ahum sinoda maiti piduna champion oikibani Mangal FC kontha khabamgi mai pakipki gol singadu KS Sanamacha Y Indranath amadi topper na match ki kuntra suba nifumapal suba madi match ki apiba matamgi ahapa minute anida sankibani match asida Mangal FC kontha khabamgi sanaroi topper da match conduct tokiba referee na yellow card utki Tournament asigi winner oikiba Mangal FC kontha khabamda trophy galoinana seloina lupalising mga runners up takiba ICU FC hangangda trophy galoinana lupalising ahum thoramapusing na kusinaki Amaromda district asina sinduna tha sigitang taramathoi singjamai baigabati lekai community hall da sahi tranithoi makagi nupa masa amadi sahi tramri makagi nupi masa table tennis hanaroi samaga taramari na saru yaduna satharakiba Khelo India table tennis tournament ngasi loisan kre Tournament asigi ngasi sanakiba sahi tramri makagi nupi masagi roiba matchta hidam lia sanuna yanchembam lakhipiari bu set ahum ama taramathoi nipal taramari taranithoi taruk taramathoi amadi taramathoi tareta maiti piduna title lokre sahi tramri makagi nupa masagi sanakiba roiba matchtana RK Narmanna A Byron bu set ahum sino taramathoi taruk taramanga tarahumdoi amadi taranithoi tarada maiti piduna title lokre sahi taranithoi makagi nupa masagi sanakiba roiba matchtana KSS Lakhendrana Sidranath Naurembo set ahum sino taranithoi tara taramathoi taruk amadi taramathoi tareta maiti piduna title lokre Singtam Singmairong Sangapamna ABFA akampat pu maiti piduna tare suba koijam yaima Memorial Veteran Football Tournament ki semi-final sangkre Akampat Veteran Football Association na sinduna mamang thagi tang kundagi team tarahumdoi na grumari thokna khaidoktuna 11 Star Sporting Union Football Ground akampat sathariba tournament asigi ngasi sanakiba ani suba quarter final match ta Singtam Singmairong Sangakphamna ABFA akampat pu penalty da goal taruk mari da maiti piduna semi final sangkibani match asida team animangna apiba matamda goal amamam chanaduna draw satpadagi kicks from penalty mangna decide tawada Singtam Singmairong Sangakphamna mai pakibani
Singtam Singmairong Sangapungi Apiba Matamda Sankiba Gol Adu Hemchandrana Merski Kunthar Taris Suba Minita Sanki ABFA Akampatki Gol Aduna Gandhina Merski Niputaruk Suba Minita Sankibani Kicks from penalty Magda Sankiba Singtam Singmairong Sangapungi Gol Singadu Dhamendra Amarjit Atui Kamai Samsan Amadi Melton Sanki ABFA Akampatki Gol Sing Aduna Pamhaiba Tampaya Amadi Gandhina Sanki Sathariba tournament asigi hayeng ahum suba quarter final match oina tapasa tabungkhok amadi FC Tasapa koiringai ga sanagani Ahanba BBM Memorial Trophy Veteran Football Tournament ki ngasi sanakiba match singda Phlam Imphal amadi ATBFA thangmaiban maipakre United Veteran Football Association Manipur gi miyeng makhata Imphal East Veteran Football Association na sinduna mamang thagi tang kuntaret gi team nipan gurbani thokna khaidoktuna SWC Nungoi ground sathariba tournament asigi ngasi sanakiba ahanba match ta Phlam Imphal na Sangai FC thangmaiban bu goal ama sinoda maitiba pikre Phlam Imphal gi mai pakibgi goal adu AK Mahesh na match ki ahanba minute sanki ani shuba match ki sanakibada ATBFA thangmaiban na IEBFA salan thong bu goal ani sinoda maitiba pikre ATBFA thangmaiban gi mai pakibgi goal ani adu ahaman kom amadi ke hero jitna match ki taramanga shuba amadi taranipal shuba minute sanki Thansari boy hojima kha taranga sinongmugi oikiba ingasage pawong lobise Environment Directorate ki phangkiba ngasi ko ikiba inga samadi nujugi pauda khwaidigi sakiba Celsius degree kuni thoi dasmik taruk nipal khwaidigi ingba Celsius degree tare dasmik mapal mari Nuksitaya wising manilgi sang maximum da sada mariputra mga dasmik mari mari minimum da sada nipuni thoi dasmik ahom oiki Ngasigi nong suki bagisang ahum dasmik mapal ahum millimeter ni. Loisla putang simuro pausing amukan napisre. Tuan project tara mapal sangga kre project kunipal sana naba ore bung tong kre Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Manipur de sohto kre. Ariba puya yauna Bengali script label lyrics sing miti make the on top of hore high na safe minister and bere na phong le. Thawal atupom awang lakai da yungang sem sadana yolombari ki thawal police na phagat kre. Nasigo ene de asti minute ba Manipur paw matang slojre me tabi kuno amukana khomjare.